Ndlovu waboshwa mhla tisikhombisa enyangeni yeNdlovu lenkulu ngeminyaka wa 2018 kulandzela umkhankaso wemaphoyisa etebunhloli. Lokhu kuta ngemuva kwekuthi labo labacashelwe kubulala batise emaphoyisa ngetinhlelo taNdlovu tekubulala dzadze wabo Joyce kanye nemntfwana lomncane. Ndlovu bekahlele kutsi bashiswe baphila. Bufakazi bevideo lobuvetwe enkantolo bukhombisa Ndlovu aniketa labo labacashelwe kubulala imininingwane ngalokubulala. Ngetulu kwaloko Ndlovu uthi labe bacashelwe kubulala ngubo labamtshela ukuthi athini kulomshayeli kude batobamikisa eBushbuck Ridge. Uphindze wagcizelela ukuthi bufakazi lobutfulwe ngudzadze wabo Joyce abusilo liciniso. Ndlovu uwaphike onke emacala labukene nawo. Your sister, she even went further. And she explained that you requested the assistance and help because your mother didn't wish you to be well, not to be married or to have a husband. And this, that's not true, man. I don't know, my lord, why she said that or where she found that. And what I also find, her evidence went further. She testified that you informed her that you were coming to Bushbuck Ridge that day, the 7th of March 28, and you informed her you were coming. Angivumelanga nasikura ntana umzela azanga nongifowunele nomzana kunilekudeni Bushbuck Ridge. I never admitted to that. I never said that. I did not phone Joyce to tell her that I was on my way to Bushbuck Ridge. No, I did not.